Aikaria ya kuma kaunti ya Murang'a marokire gutungwo ni kimako kinene thutha wa mutino uyu uri ucungiriirie mihango yothe kwamba kurugama na ari mahonokie mioyo ya andu 6 aria mahofaneirio ni kihofa gia tiri makienja muthingi wa ruthingo rwa nyumba ino. Igeria ria guthikuria haria meguthikitwo na iciko cia tiri riaringa ihiga gwacario karagita ga kwenja tiri na muthia 3 mahonokio mari muoyo no kwa mutino na 3 mahuruka. Ndeto iria ikiritwo mukonde ni komanda wa borithi kuma Murang'a Naomi Ichami. Tuliweza kurescue watu 3 wakiwa hai na 3 wakiwa aria magurarire ni maguthukirio thibitari-ini kwa mukiro urigiti wa naihenya na thutha ucio macoka kurekererio ni amu matiuma na nguraro njuru. Kwa tunafanya kazi pale ya kuchimba mchanga. Jamaa mwenzangu hapa anaitwa Wambogo aliniuliza kwani nani hao wanarusha changalao huko juu. Nikamuuliza wacha nao. Tulipomaliza kuchimba nikawaambia wacha niende maji. Baada ya mchukue hii tumechimba nitakuwa nimerudi. Nilipopanda hiyo machini. Nilipofika juu nikashuka. Ndio niliangalia nyuma kuchukua tu kibuyu. Nikaona operator akidrop na hiyo machini chini. Kwenda kuangalia pale niliona mchanga. Hata hakuna mtu niliona. Kuringana na Naomi Ichami, ene miako ni mafatie kuiga ugitiri wa aruti wira ao mbere niguo gwithema mitino ya muthemba uyu. Hao watu walikuwa wanachimba shimo waweza kujenga like a perimeter wall, but they did not care about their safety. Ama mwenye aliwapatia kazi hakujali kuhusu maisha yao. Oho ni arutite watho kuri aria maikaraga nyumba-ini ici akimoria mathame na ihenya o ta uria kwahoteka niguo gwithema ugwati makiria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.